Mladost je probekrijao, iz kafana zadnji je izlazio, za ženama ludovao, čak i do Argentine, tražio ljubav u snovima izvajanu. Volio je dva najljepša otrova, vino i žene, a ostao je žedan i jednog i drugog otrova. Godine i decenije su mu prolazile i svaki put su se on i snovi mimo išli. Ljubav svoga života nije sreo na stazama kojima je išao. Maštanja o lijepom životu su ga napustila kao ptići majčinog gnijezdo kada odrastu. Najviše je bio prolaznik u svom životu. Mariju je volio više od sebe. Beskrajno vjerovao u njihovu ljubav i u snove o srećnoj porodici. Ostalo mu je srce slomljeno, ali i nada da će se Marija ipak odnekuda pojaviti, makar iz zemlje iznikla, da je zagrli i da je nikada iz naručja više ne pusti, ranu tešku da zacijeli. Milika je dugo bolovao i nikada potpuno odbolovao ni prebolio Marijin odlazak i nedolazak. Poslije svega ostala su sjećanja na veliku, a neostvarenu profesorovu ljubav, zbog koje je ostatak života proveo u očaju i samoći, a u sjećanjima nastavila je da živi i klupa gospodina profesora. Dočekalo me ono čega sam se najviše plašio, prizor koji zastrašuje. Nigdje odžaka, selo kao da je na kraju svijeta, gluvoća zagospodarila. Nikoga nema, ni vjetar više ne svira nego jauče, a put me ovamo nanio baš u mrgodnu mrtvu jesen. Beskišna je i njoj su suze presahle ispraćajući i sahranjujući umrle. Ostala su samo studena kamena kućišta i tragovi ognjišta uz koja su živjeli ljudi dobre duše. Radost rađanja odazde se iselila, pa više nema koga da dočeka, ani da pamti. U školu još nijesmo bili krenuli, a znali smo gdje se nalaze Washington i Amerika. Nale, zvani Brzanac, to je gonetnuo u svom stilu. Kada je nastavnik geografije pitao ko zna Amerika gdje se nalazi i ko je otkrio, brzometno je ispružio ruku s dva izdvojena prsta, nastavnika u oko zamalo da pogodi i onako pobjednički odgovori. Nastavniče, Amerika je u onoj drvenoj kutiji koju đe dok sluša niko u kući ne smije da progovori, ni mačka uz šporet ne smije da prejede, a iz kutije se čuje ovdje Washington, glas Amerike, govori vam Grga Zlatoper i tako svaku noć. Kolumbo, izvini za ovo nalovo otkriće, da si sačekao Zlatoper da ti javi, ne bi morao okeanima da ploviš do Amerike. Eto što ti je bila ona mala drvena kutija. Đurđevdanu smo se radovali jer smo znali da će cigani bar nedjelju dana prije doći čerge da rašire, tu da proslave svoju slavu, u viru ispod mosta jutrom da se kupaju, da zapjevaju, kolo zaigraju, pa i da popiju i da se posvađaju, popsuju onako po ciganski, a posebno smo s nestrpljenjem čekali da vidimo Ajšu. Kada zaigra, mi nepomično stojimo, divimo se njenim pokretima, radu nogu i ruku, ma disali nijesmo. Svi bismo je rado ubrali, ali nam je bila voćka zabranjena. Bar smo uživali u Ajšinoj ljepoti i esmeraldinom glasu kada bi zapjevala Ederlezi u znak povratka proljeća. Večeras je sa nama bar crnogorskog novinarstva, autor brojnih reportaža o zanimljivim ljudima, krajevima i dešavanjima. Čovjek od kog su učile brojne generacije novinara, gospodin Dragan Jocović.
Jocović je rođen 1952. godine u Vladičinom Hanu, Republika Srbija, a svoj porodični i profesionalni život vezao je za Crnu Goru i Podgoricu. Bio je novinar i urednik u Bjelopoljskim novinama i prvi glavni i odgovorni urednik radija Bjelopolje. U radio televiziji Crne Gore bio je također novinar i urednik više redakcija i programa. Pisao je za Tanju, Politiku, Arenu, Sportski žurnal, bavio se uređivačkim poslom i u dnevnim novinama Dan. Kao student Filološkog fakulteta u Beogradu osvojio je 3. nagradu na konkursu Najljepša studentska priča, a dobitnik i prestižne nagrade za najbolju reportažu Boško Pušonjić. Također dobitnik je i nagrade Udruženja novinara Crne Gore, kao i nagrade za najbolju reportažu televizije Crne Gore. Učestvovao je i na poetskim festivalima. Dragan Jocović režirao je film Kučki katuni, bio član upravnog odbora novinara Savezne Republike Jugoslavije i potpredsjednik Udruženja novinara Crne Gore. Ipak, njegov najveći životni uspjeh su sinovi Vlado i Rade, a najveća radost unuci Luka i Vasilije. Draganov uspjeh, ali naravno i njegove supruge, pokojne Magdalene Jocović, dugogodišnje profesorke srpskog jezika. Dragan Jocović je autor knjige Iz duše poteklo, a ovom prilikom autori gosti govorit će o njegovom ostvarenju prolazniku u svom životu. Poslije knjige Sjećanja i reportaža Iz duše poteklo, Dragan Jocović se oglasio novom zbirkom priča pod naslovom Prolaznik u svom životu. Zbirku čine prevashodno umjetničke priče po mnogo čemu osobene. Žanrovski radi se o kraćim proznim formama, u duhu short story, koje odlikuju specifična perspektiva i usmjerenost naracije prema određenom cilju, kao razrešenju, te jednostavnost forme, sugestivnost i bogatstvo jezika, dopadljivost stila. Knjiga je tematski razuđena, a sadržajno bogata i raznovrsna. Mi, čitaoci, saosjećamo sa njegovim književnim junacima, promišljamo o njihovim životima i sudbinama. Unutrašnja drama njegovih književnih junaka ispoljava se na specifičan način, što ostavlja dubok utisak na čitaoce. Zanimljivo je i kako autor oblikuje svoje književne junake, kako ih slika spolja i iznutra. U njima se ogleda cijeli jedan mali, veliki svijet. Život je svuda život, pisao je Dostojevski. Život viđen očima pisca, pripovjedača. Knjiga Prolaznik u svom životu počinje pričom Klupa gospodina profesora, moglo bi se reći antologijskom, koja daje umjetnički nivo čitavoj zbirki, povezujući je u koherentnu proznu cjelinu. Priča je izuzetno lijepa i vrlo specifična. Govori o životu, nesrećnoj ljubavi i sudbini profesora književnosti Milike. Djevojke su ga obožavale, a on je volio samo Mariju. U priči Drvodjelja sa šakom i po, glavni junak je Velaš, hendikepirani, a obdareni majstor sa drvetom, gluv i nesrećan i na svoj način tragičan, u čiji svijet unutrašnji niko nije uspio da dopre. Od besmisla života branio se vedrinom i humorom. Smisao je nalazio u radu sa drvetom, udahnjujući mu duh, dušu i ljepotu. Posebno je lijepa i umjetnički uspjela priča o Ajši, lijepoj mladoj ciganki, na kojoj bi možda autoru pozavidio i Maksim Gorki, koji je njen narod proslavio u svojim pripovjetkama. Priča je satkana oko lijepe, još nestasale djevojke Ajše, njene posebne ljepote i gracioznosti. Prolaznik u svom životu spada među umjetnički ljepše i uspjelije priče. Priča je o šaku nevaljalku, momku nemirnog duha, a izuzetne ljepote i snage. Djevojke su ga voljele i nadale se da će mu neka od njih zapasti za oko. A bio je čovjek sa više talenata. Međutim, iznenada je napustio fakultet i otišao u Njemačku da radi kao gastarbajter, nadajući se da će se obogatiti. Stanjivao se do Amerike, Kanade i Argentine, radeći teške poslove. Živio je između snova i surove stvarnosti. Bilo ga je u svemu, ali je, po naratoru, bio samo prolaznik u svom životu. I druge priče u ovoj zbirki su vrlo zanimljive i lijepe, različite tematski i posebno motivisane. Poslije pročitane knjige priča
prolaznik u svom životu, Dragana Jocovića, čitaocu se može učiniti kao da se radi o mozaičkom, nedovršenom romanu o ljudima, oriđinalima. O onome šta im se događa i o čemu sanjaju, omeđeni sopstvenim životima i sudbinama koji određuju pripadnost jednom kraju, u sredini u kojoj su rođeni i žive, u vremenu koje im nije naklonjeno. Autentični ljudi u neautentičnim prilikama. S druge strane, data je sudbina svega ljudskog, kao i svugdje. Autor kao da se pita da li čovjek bira i odlučuje sam o sebi i svome životu ili njime rukovodi neka slijepa sila, nužnost koja je nešto slučajno, a kasnije se to slučajno ispostavi kao nužno. Ipak, čovjek ne može sve prebacivati na Boga ili sudbinu. On bira i odlučuje i odgovoran je za svoje činjenje, postupke i izbor. Tu su i karakteri Jocovićevih oriđinala, a po Heraklitu karakter je čovjekova sudbina. Pitanje je koliko karakteri ovih junaka u zbirci određuju njihove živote i sudbine, koliko ih determinišu. Njihovi životi i sudbine odvijaju se u surovoj realnosti, u estetskom svijetu koji je i realan, ali umjetnički istinit, a ontološki utemeljen. Iako se ponekad kao pisac kratke priče nije sasvim oslobodio novinara u sebi, u autoru je preovladao vrsni prozni pisac, majstor kratke priče. Dragan Jocović je kao pisac, poput Demiurga, stvorio posebno zanimljiv svijet koji se očituje u pričama ove zbirke i ima egzistencijalno i estetsko opravdanje postojanja sa metafizičkom pozadinom koja je samo nagovještena u dubljim slojevima njegovih priča ili u njihovoj pozadini. I zaista, Dragan Jocović je kao pripovjedač napravio lijepo i rijetko umjetničko djelo, zbirku priča Prolaznik u svom životu. Ja ne znam šta sad da kažem. Ja mislim da je najbolje idemo kući. Znači, Dragan je lepo iščitao neke sjajne momente iz ovih priča. Maša je naravno napravio sjajnu analizu. Mogli ste da čujete gotovo o svakoj priči po nešto i to je to. Šta sada više? Ja jedino mogu da zamenim vas večeras, pa malo evo da proćaskam sa Draganom, odnosno da ga pitam po nešto. Mi smo se družili na promociji prve knjige Iz duše poteklo. Ne znam da li ima nekog, ima nekog među vama ko je bio na toj promociji. Sećate se verovatno kako je sve lepo izgledalo kao i večeras. Dragan se uvek potrudi da to sve izrežira kako treba, kako je i naučio. Dok je prva knjiga Iz duše poteklo zbirka i reportaža, je li tako? I bila je informacija plus kultura ili kultura plus informacija. Evo večeras druga knjiga Prolaznik u svom životu u biblioteci, dakle na pravom mestu. Dragan je sada među knjigama kao književnik. Možda je prošli put bio više novinar, malčice više, ali sada je već pravi pisac, pripovedač. To će reći oni. Ma šta oni? Mi smo rekli Mašo i ja, gotovo. Čuš oni. Njih nećemo posle ništa da pitamo. Moraju da nam veruju. Mi smo neki ovde kompetentni ljudi. Tako je. Dakle, Mašo je rekao sve što je bitno. Ljuboviđa je nešto zajedničko. Ono što povezuje prvu i drugu knjigu. Naravno, i druge stvari. Recimo, evo da počnemo od onog što je obično na kraju. Recimo jezik. Jezik fantastičan, sočan, pravi, divan. Organski jezik. Organski jezik. Došlo je vreme da tako govorimo. Hvala. Organski pisci, organski jezik. Hvala.
divan jezik, uverit ćete se naravno, u stvari mogli ste već da čujete. Dakle, reči koje smo možda i zaboravili, zato što je i neki način života možda malčice zaboravljen. Međutim, tu je Dragan da sve to sačuva, oživi i da da novu ulogu, novu funkciju tim starim rečima. To je broj 1. Dakle, bogatstvo jezika. Idemo dalje, idemo unazad sad. Stil, rečenica. Mi smo videli već u prvoj knjizi kakvom konciznom, preciznom rečenicom Dragan vlada. Tad smo komentarisali nešto minutaža, sekunde, je li tako? Da li je to profesionalna deformacija, ono, sa televizije, pa vi morate i kada pravite rečenicu i prozni tekst, također da vodite računa o svakom slovnom znaku. O svakom slovnom znaku. Pa neka bude i profesionalna deformacija, nema veze. Važno je da sada imamo sjajnu rečenicu, savršeno odmerenu, izmerenu, od velikog slova do tačke. I šta još? Treća stvar. Poetsko. Mašo je govorio lirsko, a ja sam koristila poetsko. O čemu se tu radi? To lirsko, poetsko je meni posebno važno večeras. U čemu se ono prepoznaje? Vi ste ga verovatno osetili, čuli. Kad Dragan kazuje, govori odlomke iz priča, vi ste sigurno osetili taj ritam. Verujem da ste osetili ritam. Dakle, šta je poezija? Šta je poezija inače? Emocija, ali pre svega muzika. A šta je muzika? Nema muzike bez ritma. Ima Dragan jednu osobinu, ne znam, mislim, Mašo nije pomenuo to, kako on pravi ritam u rečenicama. Imate jedan način, pričate priču, pa su vam rečenice kako se nižu, daju neki talas i neki ritam. Znači, niz rečenica stvara ritam. Međutim, Dragan ima tu osobinu koja je zbilja retka, da pravi ritam u samoj rečenici, u jednoj rečenici. A kako to radi? Inverzijom. To je prosto neverovatno koliko ima inverzije unutar njegovih rečenica. A opet šta je inverzija nego jedno poetsko sredstvo? Možda ste također čuli neka poređenja, neke metafore, da ne pominjem epitete, ima ih milion. A šta je to? Stilske figure. A gde je more stilskih figura nego u poeziji? Ono najlepše u Draganovim pričama je ovo poetsko. Taj ritam, to nizanje. E sad, rekla sam, dakle, sredstva, da izađem sad iz teorije, ali tu je i emocija. Tu je i emocija. Dragan uvek piše sa emocijom. I to je ono što je mene posebno obradovalo ovoga puta. Malo sam strepila, moram da priznam. Nisam bila sigurna. Posle knjige Iz duše poteklo. Zašto? Zato što je u toj prvoj knjizi on govorio svim svojim velikim srcem. I to je zbilja retkost. Ne znam da li sam i tada to rekla, da u Crnoj Gori jedan muškarac u zrelim godinama, u pristojnim godinama, tako otvoreno i tako slobodno govori o svojoj najvećoj intimi, o svojim emocijama koje su najintimnije, najdublje, znači o ljubavi prema svojoj ženi. To je zbilja retkost, priznaćete. U Crnoj Gori muškarci nisu baš toliko otvoreni, barem ne javno. Možda će u poeziji nešto i da kažu, ali u prozi malo teže. Vole, ali teško progovore. Je li tako? E sad, zbog toga nisam bila sigurna. Mislila sam možda je Dragan sve te emocije ovde dao u ovoj prvoj knjizi, pa reko posle će da bude onako nešto mudar, racionalan. Međutim, i ove priče su natopljene emocijom. E sad,
Šta je ono što je zanimljivo još? Dakle, Ljuboviđa, treća ta spojnica između ovih tačaka, između dve knjige. Daj, Dragane, objasni, pa u čemu je tajna? U čemu je tajna? Zašto je ta Ljuboviđa tako? A Ljuboviđa je naša ljubav, naša ljepotica, naša misica među rijekama. Amajlija naša. Ime je dobila po ljubavi dvoje mladih koji su se voljeli i ljubili. Skrivali se, tajno se sastajali. Iz te velike ljubavi rođeno je ime rijeci Ljuboviđa. To što su živjeli na suprotnim stranama, na obalama, ta njihova ljubav je i te strane približila, spojila. Bože mili, da je takvih ljubavi, takvih mostova više. Nažalost, svjedoci smo svih i manje. Ta ljubav, Ljuboviđa je inače imenitelj mnogih pisaca, pjesnika, novinara, ajde da ne pominjem ovu moju branšu, ali dala je posebno ta nekadašnja župa Ljuboviđa, tako se zvala, sjajne književnike od Miodraga Bulatovića, Šćepanovića, Dragomira Brajkovića, Slobodana Vučinića, Radojicu Boškovića, Jova Kneževića i da ne idem dalje, znam da ću nekog zaboraviti, nije čudo, ova moja arhiva povremeno zna da zatrokira, ali zajedničko je sve. Svi smo, imenitelj je taj. Da li to vodom, da li podnebljem. Ali upravo tu se rađaju i rađali se ljudi od pera. I od emocije. I od emocije. A to što je najvažnije od emocije. Gdje god da smo u svijetu, mi se Ljuboviđe sjetimo. I najljepših dana, tu sam u toj Ljuboviđi prvo što se kaže pastrnku ribu ulovio. Tu sam počeo da se brčkam kao dijete. Navodno da učim, da plivam. A što je najvažnije, ona radoznalost dječija, kad vidite mladi par, ašikuje pored Ljuboviđe, oni su s druge strane obale, Boga mi pogledate, iako ste dijete, radoznalo. Šta ta veza, šta ta ljubav donosi? Bilo je takvih lijepih scena u životu. I nije čudo što smo napojeni tom ljepotom. Znači, lepota je ključna. Pa, upravo to. Danas Ljuboviđa nije više, nekad je bila ono što se kaže kao silan pastu, nosila je pred sobom sve, ali znala je da umiri, da spere sve tegobe naše. Danas mi je nešto oslabila, suzila se. Pa zaboli kad prođem pored nje, nema onog korita, nema onih vrba, nema... Ma ne mogu vidru da vidim, nekad sam je vidio, bre. Ne mogu ribu da vidim. Sve se pitam, šta je to? Šta to čovjek radi? Bog nam dao sve lijepo na tako malom prostoru. Još samo da je nas malo uspio da iskoriguje, pa da se to ukomponuje. Bože mili, Crna Gora jeste jedan dragulj na mapi svijeta. A dragulji su skriveni. Zato nema veličinom toliko, ali ima ljepotom. Samo što mi tu ljepotu ne umijemo da gajimo i da čuvamo. Što se tiče mojih putovanja po Crnoj Gori, sretao sam se sa divnim ljudima, sa pametarima i pamtišama. Bilo mi je zadovoljstvo ih slušam, vjerujte, kao da sam u prvom osnovne. Oni pričaju, ja gledam u njih
I divim se kako rečenicu vezu, kako imaju misao čistu. I sve što kažu ima smisla. Od njih naučite. Život što je, kako teče, što kažu, voda koja prođe, više se ne vrati. Tako je i život. Živi danas, ali živi lijepo. Ako ne možeš učiniti dobro, ne čini zlo. Uvijek sam bježao od solitera, od ove hladnoće koja ubija, koja u kosti ulazi, koja krv ledi. I uvijek nalazio, što se kaže, zadovoljstvo. I to me ispiralo odlazak na planinu i susret sa tim divnim ljudima. I gledaj čuda, rijetko je ko od njih imao i 2 razreda osnovne škole, ali svi su imali fakultet iz života. Sve ono što im se u životu događalo, izbrušeno je. Ostalo je. I ako hoćete da pokažete nešto svijetu, krenite kroz Crnu Goru, zabilježite njene ljepote, ima još Bogu hvala toga. I priče tih mudrih ljudi, oni iz bogatog svijeta, toliko su bogati da njih ne zanima ovaj naš asfalt ovdje, ni naša pijaca, ali će svi otići gore na ona jezera, na Škrku. Pijaš li tako, Ljiljo? Škrčka jezera. Pa jedno večer boravili su Ljilja, snaha i Rade, sin. I gle čuda, samo su njih 2 bili iz Crne Gore. Amerika, Estonija, Kanada, Belgija, Holandija. Bio je stvarno jedan miš puvač. Kao domaćin. Pa najčešće tu dolaze strani gosti koji su od svakle. Evo večeras je baš noćilo tu od Amerikanaca preko Ukrajinaca, Lestonaca, onda koji bijagu još, onda ovi Čeha, neki, šta znam. Where are you from? Me? Yes, Yeah, yes, from you. Estonia. Estonia. Yeah. And you? Same. Yeah. Montreal, Canada. You? Belgium, Brussels. It's true. You? Dos Estados Unidos. Ima. Switzerland. Switzerland. Svi su se divili tome, bre. A naših ljudi nema. Idemo, gledamo svijet. Nije to loše. Ali bolje poznajemo Barcelonu, bolje poznajemo Italiju, bolje poznajemo Ameriku. Ma ne poznajemo ovo naše bogatstvo što imamo ovdje. Da li je uvijek bilo lako otvoriti te ljude da pričaju? Veliko zadovoljstvo. Znate kako je? Pri prvom susretu najvažnije je. To Budo, kolega, odlično zna. Ako vam sagovornik s kojim treba da pričate, povjeruje pri prvom susretu, vi ste već veliki posao završili. Evo jedan primjer. U Bihoru bila jedna Džemila Kožar, 117 godina, ma meni se zacrtalo nešto u moj mozak, hoću da idem i gotovo. Zovem njenog unuka, kaže on, Boga mi ona ne može. Ali eto, kaže, ako vi uspijete, vaš je uspjeh, odbila je već nekoliko ekipa televizijskih. Ja pravo u Bihor. Dobar dan, unuk me njen sačeka. Velju Džemale, samo me podrži pri prvom susretu sa Džemilom, a mi kaže, ona ti je na otomanu, tamo leži. Ja kuc na vrata. Dobar dan, Velju, kuću Kožara. Gdje si, bre, Velju Džemila? Prije 2 godine smo sjedjeli na verandi, pili kafu, po cigaru zapalili. Taman si neke paprike sadila. A 2 unučadi, 2 pilića,
pranučadi oko nje, pomažu joj da ustane. Ona još tojagu, pa na noge, pa se okreće prema unuku i kaže, Džemalebe, ja ovoga čovjeka ne poznajem. Ko bi ovo? Kaže, Biko, kako ne poznaješ čovjeka? A to je nas televizije, kad gledaš njegove emisije, kaže, uvijek se kaže nešto nasmiješ i drago ti je. I kažeš, Bože mili, kako ovaj čovjek fino priča. Ona me gleda, iz one pjene od tijela, 2 oka, kao 2 sijalice, prema meni. Pa me snimi fino i kaže, snahi, a donesi ome čovjeku stolicu, da se ne obrukamo. I krene priča, odlazim ja već, dogovorio s Džemilom, otvorio, ja kao da znam o njoj dosta, a znao sam, prvo sam svratio u komšiluk, pa sam neke stvari saznao, a ako, što kažu, u kući ne znaš šta se događa, svrati da u komšiluk, sve ćeš znati. I tako ja i uradim, snimalo priče, prati me Džemila, ljudi sa 117 godina, to ja ga je uzeo pod ruku, do ispred kuće. Evo je Džemila srećan, ja oduk na srećan put, ti ostaješ, ali nemoj slučajno se dogodi da sljedeći put me ne prepoznaš. Ona me gleda, kaže, slušaj, sad sam te dobro snimila, nema, kaže, šanse da te neću, kaže, prepoznat. I tako ja dođem s ekipom. Ljudi, sve što vam ovo pričam, nijedan kadar mi nijesmo ponovili. Tako se otvorila. Tako je bila vitalna, mentalno zdrava, da je bilo milina slušati. Naravno, pozdravili se lijepo i ispratila me sa svojih 117 godina, to je čast, da ispred kuće. I bilo je takvih lijepih događaja, takvih dogodovština, sve sa tim divnim ljudima. I u ovoj knjizi je mnogo divnih ljudi, ali se pojavljuju i neki koji imaju čudnu narav, recimo. Tako je. A oni nisu divni, ali nisu ni loši. Tako nisu ni zli. Ne. To je vrlo zanimljivo kod tebe. Da. Mislim da je malo ovakvih knjiga gdje na jednom mestu nema zapravo negativnih likova ili negativaca. Ti to nikad ne vidiš kao negativnost. To se posebno vidi u ovoj priči Rogo. Ja sam tu bila fascinirana prosto načinom kako okolina razrešava problem namćora zapravo. Kaže, taj tovar ružne naravi nosi od rođenja. Ne kažem da ostalim ukućanima nije teško što je takav, ali njemu je najteže. Pravo da ti kažem, ako mu je čojstvo mjera, on se ni rađao nije. Ali, neko razumevanje, seljani kažu, on je selo i sve nas iz sebe istjerao. Selo i sve nas iz sebe istjerao. O čoveku koji nije hteo da se druži, nije bio dobar ni prema komšijama, ni prema široj familiji, ni prema kome. Ni žalost, ni radost. Tako je. Niko nije hteo da ode čak ni na sahranu. Tako. Međutim, razumevanje iza takvog čoveka postoji. Razumevanje. Njemu je bilo najteže. Jeste, najteže. Pa znate kako je. Inače sam od onih ljudi koji koliko god u susretu s ljudima procijenim, ocijenim, vidim neke negativne stvari, uvijek pokušavam da izvučem nešto lijepo. Da nekako ono ružno potrem. Ili ako ništa na njega da ne reagujem, neka ga tu, neka se on nosi s njim, da mu ja ne dodajem. Ako mogu i kako, što se kaže, da mu eto malo osvijetlim put, koliko toliko,
daje mu šansu. I Rogo je takav bio. Namćor, istjerao je što se kari iz sebi selo i Da li je to običaje. stvarna ličnost? Upravo to ima. Kaži. Otkrivam. Znate kako je postojena jedna narodna, kaže, bolje je, kaže, selo da umre nego običaj. A on je istjerao i selo i običaje. Ali selo, vidite koliko je bilo ljudsko, pa mu se vratilo. Na kraju prihvatilo porodicu. Nekada nisu dozvoljavali njegovim sinovima da se ožene iz sela. Ali kad je Rogo otišao, njegova supruga kaže lijepo, ponesi, kaže, sa sobom sve nevolje i sve muke. Da bi porodica mogla komotno da diše, da živi. I to se i dogodilo. Počeli su posle da se žene upravo iz sela, a na kraju supruga je doživjela duge godine života i ispraćena kao najbolji plemenik. Puna srca, mirne duše. To je to. I to razumevanje postoji i za druge ljude. Mašo ih naziva oriđinale, onako đuture. Ali ja ne bih rekla da su baš oriđinali. Ali jesu. Svi smo mi pomalo oriđinali. Da, zbog toga. I ovaj prolaznik pa i mi smo svi prolaznici u svom životu, samo je neko prolazniji. Recimo. U tome je sva poenta. To je velika razlika, što kaže Budo. Jer, znate kako je, dok život teče pored vas, a vi sve posmatrate sa periferije, pa čovječe, uključi se, režiraj svoj život. Ne dozvoli drugima da ti to rade. Naravno, ako ne iđeš na nešto što je pametno, saslušaj, imaj snage da saslušaš. I svega toga ono što je vrijedno izvuci. I iskoristi. Takav budi i prema drugima. Ali biti neko ko čeka da mu drugi nešto stvori ili samo živi u nekoj imaginaciji, u nekom svijetu nedostižnom. I na kraju krivi mu je život, krivi su mu ljudi, krivi su mu sistemi, krivo mu je sve. Pa ima mogućnosti da čovjek, što se kaže, neku zabavu, neku zadovoljstvo sebi napravi, da život osmisli. A inače, ja sam član udruženja ribolovaca, a to je jedno najljepše udruženje. Ima nas svuda po svijetu. I kada ste pored vode, voda odnese sve ono što je negativno. Čak i za ovog prolaznika u svom životu ima razumevanja. Ima, zato što on želi nešto drugo i želi da ostane dosledan sebi i želi neku slobodu, neki oblik slobode. A ta prevelika želja za slobodom ga je i koštala. To je čovjek koji je bio pun talenata. Samo je trebao da izabere pravi put. U toj šumi talenata i izazova i ponuda čovjek zaluta. Tako je i on zalutao. Bio je i dobar student, bio je dobar đak, bio je dobar sportista. A onda je nekomu ufišao u glavu da tako lako i brzo može da se obogati, da živi svoj nekakav život velegradski. A kad je otišao, dočekala ga gruba realnost. Onda je počeo polako da gubi vezu sa životom, sa realnim svijetom i krenuo je po svijetu. Od zemlje do zemlje, od kontinenta do kontinenta. I vjerovali ili ne, završio je na kraju na pločniku. Eto kakav je kraj doživio. A bio je pun talenata, pun snage, pun ljepote. Znači, treba znati put izabrati. Sva filozofija je tome. Dobili ste večeras nekoliko sjajnih savjeta.
prvo pametno birajte put, je li tako? To je broj 1. Drugo... Može, ja mislim da može. Nikad nije kasno. To je stariji sin, pa uvijek je ovako duhovito. Dobro. Drugo, svi na reke, je li tako? Tako. Ili more, nema veze. Svi pored vode. Tako. Da, ne dozvolite da budete prolaznici u sopstvenom životu. Eto, to je to. To je poruka ove knjige.